Boys to man, end of the road. Yeah, la ngoba ngidlala wena dokotela ngoba namhlanje and generally end iba mnandi ne even the climax. Yeah, ngithele khona ngidlale wena. Manje wona kuhlelo ke lokugcina ke kulonyaka sifisa ukwazi ukuthi ke ikuphi okufundile ukuthandile nokuhlabe komqhele kulonyaka le kule ngosi ke ezaselawini dokotela ke Mthembu sifisa ukwazi ke futhi ukuthi ke iziphi ke izinto ofisa kodokotela ke azibheke kusukela ke ngenyanga ke ezayo siyagoqa namhlanje kodwa ke nangenyanga ezayo uzophinda abuye kodokotela ke nobusuku obuhle omusha ke kulonyaka 2025 angikubingelela dokotela ngoba ngomsakazo Khosi FM. Hello baby. Unjani dokotela? Ngikhona right? Ngiright. Hey sikukhumbula. Usungikhumbula? Hey ngilo ngithi nje kodwa yini abaphathi bengathi mangizobamba futhi. Yes ukuthi nje bakufake nami ukuthi ngikwenze ne. Yabo. Kodwa ngixoxele since siyaphela le season le and singmove on singizoba nomshengu next week angixoxele ngikwenze kamnandi. Awungenze kamnandi lapho kungaphela bengifuna ukuthi ungiphine phela. Any round. Uma kusamela bongaphinde kungimphathana no. Akuzofuna sikhulume lento ukuthi izophindwa kanjani hle kuzofuna sikhulume ngiyabingelela kakhulu kusithando zethu Ukhosini FM kweza selawini no Dr Mthembu ngibingelele futhi na kwisithando zethu ngi live ku Facebook we Medilution uqinisile ndabona namhlanje sizokhuluma ngokuthi siphuma phi kodwa kakhulu ukuthi siyapi ngoba siyafuna abalaleli bethu yonke into esenzayo khumbula ukuthi sithi abalaleli bethu ibona abaphambili and nento esikhulumayo sifuna ukukhuluma into nehlonzo kubona abalaleli bethu basitshele bona ukuthi lalela sifuna nikhulume ngokuthi Dr Mthembu ngifuna ukukhulume ngokuthi lalelani ngihlohleni anike ngihlohle khona noma ozocomplain ukuthi ngitheni kodwa ngithi cha bengiphendula umlaleli so if ningihlohla nina kulula so ngifuna nisho izinto enifisa ukuthi ngikhulume ngazo kodwa kakhulu while sibalindile abalaleli I think kungakuhle ukuthi yazi kuningi abalaleli abakufundile kule show kulonyaka njengoba soqeda nje namhlanje kodwa abanye bakufunde ngempilo nje ukuthi only if lento bengiyazi manje ngomdavazo ngendlela engiyazi manje only if lento engiyaziyo ngangiyazi kuqala mhlambe khona lawa fathuza khona so ubona manje ukuthi kanti ngangifathuza kanje akangazi ngifathuza kanje but into ebalekile ukuchazela umlaleli ukuthi kule show yethu yazaselawini asihlambalazi siyafundisa sihlukanisa into eyiqiniso nengeyona iqiniso kodwa kakhulukazi nje sofundisa umlaleli ngothando ngomdavazo ngobudlelwane ngoba yonke ebalekile kakhulu leyo uma kukuthi sakha imphakathi yethu. Okay, namlaleli ungaba ke ingcenye yohlelo ke ku 0716136667 ukuthi ke sikhulume lana ke ukuthi ke nawe uyafisa ukuthi ke uphawule umbuzo namhlanje ke uthi ke ngabe ke yini le ufisa ke engabe ke wawuyazi ngocansi ngaphambi ke ukuthi ke uzibandakanye kulo kodwa ke manje ke lokhu ke owawungakwazi sokuba ke isifundo awungixoxele wena. Okay so abesibuya ngala okay mina sengihleke sayina laba baku Facebook live khona ngibuza ngokuthi kodwa Dr Mthembu ongitshela ukuthi indlu wabo ngiyeka kanjani ja umuntu ethi ayilike ngiphile ngilalela Ukhozi ukuthi mina kwenze njalo uthi Ukhozi nasiyeka indlu bengalalelanga loyo bengalalelanga kahle ngike ngihleke kazi nakuphi futhi na ku social media uthola ukuthi khona umuntu ozothatha into engiyishilo ngikhuluma ngenye into kodwa ngoba izovuna lokhu yena akufunayo bavele benze leyo nto ibe u20 seconds clip bayifake ku TikTok. Uthola ukuthi abantu bathi abantu besifazane Dr Mthembu wena amadoda uwenza uthadlale ngathi uthe umuntu wesifazane ufuna athobela indoda ngithi no ngangikade ngikhuluma ngani bhala yonke into content ngangithini umuntu uzokhipha lonto eyodwa nje engiyishilo mase useyenza ngathi intshumayelo yami uyabona but ke
ngoba kuningi vele esikufundayo kule show. All right? Ngiyazi futhi bazofona isithana zethu. Ngiyababona abanye bayabhala khona lana, but ngifuna ukubakhulumela nabanye. Okay, ngoba wonke umuntu akekho umuntu yazi abantu bazitshela ukuthi umdavazo uyiperformance. Kanti umdavazo awusiyi performance. Umdavazo into oyifundayo. Ngesikhathi usawuqala ukuzitshela ukuthi cha ngiyashaya until uzothola umuntu azotshela hey uyafathuza wena labo ngisho khunga ayithi ukushaya futhi namagama ethu esiZulu uyabona kunokho ukushaya ukuhlaba uyabona zonke lezo zinto zikwenza ukuthi ubone ukuthi hayi nansi into ebalekile kanti umdavazo is beyond that. Umdavazo is also about to connect nomuntu nokuzwana nokuxhumana kwemoya. Kunomuntu nike nithandana impela kodwa ubonde cha imoya yethu ayixhumani. Cha ngiyamthanda ngiyamchuza umuntu oright kodwa ayixhumani imoya yethu. Kube nomuntu nje oyenye into eceleni kodwa njalo moke wambona hawe ma hey usihlangana uthi uyandlula uyandlula uyabo. So it's not about into eziningi esasikade sikhulwe ngayo. Okay, but ukubona kumuntu wesifazane sonke sakhula ngesintu sikhula ngokuthi ungalenzi ucansi uzokhulelwa kufuna uhlolwe ugcina intombi bakho ugcinela ukuthi uzoshada mosushadile suyoseva indoda yokwenzela indoda. All of a sudden manje sesifundiswa ukuthi nawe umuntu wesifazane uyafika kuvuthondaba nomuntu wesifazane kunobumnandi kumele abuzwe nokuthi ngiyakwazi ukuthi ngichame nifike kuvuthondaba kanye uyabona izinto othola ukuthi wawuthukhula wena wawazi ukuthi hayibo lento ngiyenzela nje umuntu wesilisa or naye umuntu wesilisa azi ukuthi lento ngiyenzela mina nje mengifikile nyuka dilika sengiqedile uyabona. Manje kodwa sesifunda ukuthi hayibo lento ingenye into ngokuxhumana hayibo lento akudingi ukuthi kuze kube nokuhlabana kuze kuthi kube umdavazo. Ningaba nomdavazo kodwa nje nithintene umuntu azafike kuvuthondaba ungazange uzungene kuyena you know. Qala kwakwazi ukuthi umuntu wesifazane if kuukuthi ukhuluma ngenkanuko uyalifisa ucansi lo muntu lula lo muntu efezokutshela nje ukuthi nje hlophe ngicela ungenze kanje namhlanje ebona ngiyakufisa hlophe ngiyakufuna namhlanje ngiyakhalela uzothi awu yazi yalula nansi intombazana uyabona. Kanti manje suyafisa you know kunabantu abasemshadweni na Dr Mthembu ongifundisele yena nje ukuthi ake angikhalele akangiqalena kuqala akangifuna angibonisa uyangifuna. Kanti lo muntu akafundiswanga leyo nto ngesikhathi ekhula ngoba kwangena engqondweni yakhe ukuthi wanjalo kusho ukuthi ulula. So wayivala leyo nto nemizwa ukuthi akumele ngibe nemizwa. Kanti sisiyazi manje ukuthi umuntu wesifazane kumele ube nemizwa kuqala nawe kuze ungene egiyeni kuze nalomuntu lo onaye niconnect naye ngokuthi nawe uyakubona ukuthi umnandi uyajabulela lento ayenzayo kuwena. Okay, nalo wesilisa sikhula kuba ngathi umuntu wesilisa uhuman mele njalo nje ube induku ivukile all the time wabona umuntu wesifazane nje wena ayivuka induku which is not true. Kubona ngabe umuntu wesilisa induku ibe usize omgaka abe nestamina akulona iqiniso lokho. Yabona sisi yakwazi lokuthi hey kunendlela oyisebenzisa ngayo lento akumelanga ibe ilonto iyona. But again you know lenkolelo zethu again ekutheni hey indoda ayikhali hey mo indoda ifunela wenza icebo mo indoda kumele uservice mo indoda. And siyazi manje ukuthi as umuntu wesilisa nawe bo une right yokuthi wale ukuthi cha ngilifuni namhlanje cha akuvuma akufuna unemizwa nawe umuntu akumele ukuba njalo induku yakho ivukile nje ngathi uyiporn star. Yabona ama-porn star lawa afakwe into ezithize ukuthi induku uya-actor lo muntu yabo kumele ukuthi umsebenzi wakhe ufanele ngabe imile induku. So in real life awukwazi ukuthi ube i-porn star awukwazi ukuthi induku yakho ibe usize njenge-porn star. Awukwazi futhi ukuthi ulokwenza umuntu uyeke one round usiyaqeda. So ziningi izinto esisizifunda manje othola ukuthi ubuyazi ngenye indlela wena kodwa manje usuyayibona ukuthi cha nami njengendoda kulungile ukuthi ngikhale. Nami njengendoda kulungile ukuthi ngizizwe ngikukhonto engidingayo ngikhulume ngakho. So Dr sokukhala ngikhala empedeni. Lalela vele bayakhala. Or babhonga. Mo. Akuthembisa ibhalweni isitimela neGautrain yonke into.
know, but kulungile spur of the moment base usombuza manje babazi uthe uzongithengela ukudla sekokunye kodwa ukubaleka nje ukuthi you know abantu bethu besilisa angasifaki under pressure ngokuthi athi hey induku yami ayisebenza ayilalela akekho umuntu wesilisa onenduku esebenze udu never akekho exist lonto so ikhipheni abantu besilisa engqondweni ukuthi njalo induku kumele ivuke vuma ngenilanga ufingavuka kodwa kusho ukuthi ayizuvuka every day izobe ivuke kunormal wona wonke umuntu wesilisa khona lapha induku izovela ingafuni nje ukuvuka akusho lokuthi weak akusho lokuthi awundoda enough okay kusho lokuthi but khuluma ngako nomuntu wakho ukuze understandane ngoba again umuntu wesilisa akakwazi ukukhuluma back then kwakuthi indoda ayikhulumi iyazithulela nje kanti manje abantu besifazane bathi hey angifundi indoda ethulayo engakhulumi ngoba uyamdinga umuntu okhulumayo ngoba part of ukukhuluma is part of ukuthi nakhe i-relationship yenu nilungise loku wrong khona part of ukuthi ukhulume kuyi turn on futhi nako ukukhuluma avuka umnandi ukuthi umuntu wakho you know uyaqabula uyakutshela ukuthi noka kamnandi ukuthanda kanjani wehla nawe ukuthi uyayithanda lento imnandi lento engenzayo kuwena babe it's part of ukukhuluma konke lokho okay yeah Dr. ngifuna ukubuza la ukuthi uma ukuthi khona le quality ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu uyamthanda kodwa uyabona ukuthi aniconnect uma ukuthi manje uyamthanda uyafisa ukuthi lento nisebenze kuyona kodwa uyabhora ubhora apha embedeni lalela again yonke into esembedeni yatraineka buza mina umuntu otrain abantu ukuthi you know abenza into embedeni akekho umuntu ozalwa ene gift yomdavazo akekho umuntu ozalwe ene gift yomdavazo une gift cha yonke into yomdavazo into oyifundayo as ukhula ngoba kunento kade uthi buyenza uno 20 uthi ufika 30 uthi hawu kanti lapha yana bengenze kahle sengifunda ukuthi is part of experience but into ebalekile ukuthi vumela umzimba wakho is a beautiful machine okwazi ukufunda into eziningi ushintshe ube enye into futhi vumela umzimba wakho ukuthi ufunde vumela umzimba wakho ukuthi ukufundise nawe ukuthi yini oyithandayo yini emnandi yini oyifunayo yini akwazi ukuyenza but also dedela umzimba wakho ukuthi ukwazi ukuexplore izinto ongakazi uzuzenze kuze ubone ukuthi ngiyayifuna noma ngiyifuni yini ngoba part of ukuthi uexplore uzama ukufind out ukuthi lento ngiyayithanda ngiyithandi yini izame kuze ubone ukuthi cha ngikuthanda impela ukukhotha ukuthi ukhotha noma yini but allow umzimba wakho ukuthi ungawuboxi entweni ethi cha lokhu akwenzeki mina ngoba akekho umuntu ongakwazi ukufundisa umdavazo buza mina ngoba nje makutshela nje mina ngifundisa abantu ukwenza umdavazo ngifundisa i-couple ngihlale naye phansi athi umuntu cha uyangihlula ngithi okay oza ke nginifundise nobabili bafundisana abantu sebenza umdavazo o strong because bafundisekile ukuthi benzana kanjani umdavazo mina ngiyafisa ukuthi umletha ngathi ngiyafisa ukumletha umthathele yena ungilungisele lalela ngiyahlebela ngiyafa angithi ngazi ngithi ngenza into yendoni okay so ziningi intombi zami ziyaganwa zithathwe inqwaba yazo bazibuyisa manje Dr. Mthembu awungifundisele yena please akayeke manje ukuba intombi akasayintombi manje akasayifuni manje intombi manje akayeke ukuhlonipha embedeni akulebe intombi awungifundisele so inqwaba babuyisa awumbuyisa awuhambe ngumawaka akakufundiseke manje ukufundisela ukuthi uhloniphe uziphathe awungifundisele ke manje Dr. Mthembu ukuthi and that is good ngoba uyazi ukuthi lo muntu wakho useyifunde phi lento aseyenza kunokuthi alekubhorile ngoba once wakubhora umuntu kakhulukazi kuyenzeka kakhulu uthola ukuthi umuntu ulale nentombi into ayabona ukuthi iyabhora usephinda kuzodwa ngoba ubonile ukuthi hayi ngeke kube mnandi lapha kuzodwa yes lona uziphethe kahle but egcineni uleke njalo uzodwa lebuyile kwi-picture noma seniganene but ulebuyile kwi-picture uzodwa because wena uyabhoreka uwena la endlini ngoba kunezinto ongasifundile kodwa ziyafundeka Sakazo Ukhozi FM sazongazibheka ama-VN sizama ukulungisa izinto zethu la ukuze uzokwazi ukuthi zilunge mina esayidini lami ngiyafisa ukuthi ngocansi ngangazi ukuthi uma ngasenawenza ucansi uyakwazi ukuthi noma sowuqedile number 1 uphinde uqhubeke futhi iyakwazi ukuthi induku isebenze futhi until kuze kube uwena ke manje uthi yabona ke manje sengihambe ngokwanele ke manje na
angirelax not ukuthi uma senishayile nje kwaphela bese ngiyalala like njobe ngijwayele into oyifundile good oh my god beautiful wathi ushayela u1 uvela ulala ubonjaya sokuphelile ngoba mina ngiqedile ngiphelile othi ngizame ngiqhubeke hawu yavuka that's beautiful yabona umzimba wakho wawudedela ukuthi explore kwawuwona okufundisayo ukuthi hayibo lento ngiyakwazi ukuthi uyenze yeah sizokwazi ukubheka nomlaleli ke ku 0716136667 yazi khona engisafuna ukuthi sikhulume ngayo dokotela ukuthi njengoba nje kule ngosi le bokade ukhona like kuyona ingabe yini oyifundile ngomlaleli kwezaselawini ukuthi ngabe umlaleli wala ekhaya yini uyifunde kuyena ngoba ngiyazi hlezi makulama VN hlezi bowathumela message into ahlezi bethumela yeah yazi abalaleli kuningi mina ngikufundile mhlambe ngingasho nje ukuthi ekufikeni kwami okhosini kuningi ngokufunda ngoba bengikwezinye inkundla kodwa ekufikeni kwami okhosini kube nokunye and kwakuyisifiso sami vele and kwenzekile lokho ngikufisa ngoba ngangazi ukuthi baningi abantu okhosini ababantu abakhule ngesinto nento zakudala okuwukuthi if ukhuluma ngomdavazo ngento zasekameleni kuba ngathi awuhloniphi kuba ngathi uyadelela so ngifunde ngayibona ishift abalaleli beshift abechange nami sebeyithanda lento engiyishoyo kanti ekuqaleni kubakhuzuma ibabo uyabo so futhi umuntu wesifazane uyabona hlalela kwaphela ngudokotela ngintombazane kwaphela ngudokotela ngoba le ntombazane you know but kumina kwangithoba futhi kwangidabulisa sengibabona abalaleli sebeshintsha sokuyibona manje sebeyifuna lento bayithanda you know ngithi noma ngilapha bangibizele eceleni awungitshela manje mntana awungitshele lapha yana kuma wakho ngosuthi baba umdala lo manje lapha kuma wakho ngenze njani ngithi uyabona ke baba ubokwenza kanje ubomthinte kanje mama sikanje uthinte kanje ubone ukuthi konta seyifundileke manje ubaba entsha bekade engayazi so kumina ngikufundile lokho but ne patience you know ngikufundile lokho ngabalaleli bethu ngiyazi ke kodwa khona kafazi lababasha bahlale bekhala ngo size ngomphambili always size uyakhuliswa yini ukhuliswa yini bakhala ngo size ukhuliswa again yeke kade ngithi i stereotype leso size you know lento ukuthi umuntu azwarishe ngo size okay khumbula ukuthi yazi umuntu wakho uma ekuthanda hlophe umuntu wakho wena awusi umphambili kupartner wakho you know and baningi every day namhlanje khona babafuna manje uzobaleka umama lento emayisebenzi hayibo umama ngeke azabalekiswa ukuthi into yakhe ayisebenzi wena uyinto eningi ngaphezulu kwenduku yakho kumama yes uyayithanda ukuthi isebenze but if kukuthi kunesimo uparalyzekile usakwazi ukuthi isebenze uyokwenza njani you know fanele umama akushiye yini ngalola ngeke azakushiye umama ngenxa yalokho but funda ke wena ezinye izinto that is why ngithi umdavazo akugona kuphela ukuhlaba nokungena enkomeni umdavazo is beyond that uyabona so asifundisane lokho ukuthi umdavazo yes is physical it's umdavazo is emotional it's spiritual yiko ngikhulume ngithi you know is spirit sakho walala nomuntu kanti une spirit is wrong so simukelile la wena so spirit uyabona so umdavazo is so many things umdavazo ukuthi nawe uzizwe usafe nomuntu ngoba ungadavazana nomuntu kodwa ifuze ukuthi yazini angikho safe ngimizwa yami ayikho safe angithembile ukuthi ungithanda ngendlela ngithembile ukuthi ngilento ayidingayo nami ngilento uyazi lo muntu ngingathandana naye kodwa kuhlala kune gap nje ukuthi angizizwa ngisafe kulobudlelwane ukuthi ngiyazi ukuthi nanini lo muntu uyohlala njalo ebheke iback yami engisekela engivikela futhi entweni so kuba wesi ke lokho uma uzibona ukuthi awukho safe kodwa uhleli ku relationship baningi abantu besifazana abanjalo kakhulukazi ke if kade sechitheliwe usehleli nje ku relationship kodwa akazizwe safe emotionally akabona ukuthi lo muntu onaye anaye angakwazi ukuthi avikele isithunzi sakhe avikele imizwa yakhe nenjabulo yakhe kodwa usezohlala kodwa akasazizwe safe kule relationship so uyabona soke igap ke leyo something is wrong lapho if suzizwa wena ukuthi cha angithembile ukuthi kuko konke uyokhetha mina
Yeah, no siyakhuluma na dokotela siyabuya umsakazo Khosi FM ubusuku obuhle sikhona ke lana ke elawini ke nayo kudokotela ke Mthembu kumsakazo ke uKhosi FM. Okay, kunamlaleli lana dokotela. Uthi ke ngiyabonga kakhulu actually ngixoxa. Ngiyabonga kakhulu dokotela Mthembu bendingazi ukuthi ke umfazi uncelwa amabele nenkomo. Namhlanje ke ndihleli kahle nomfazi wami ngoba futhi ndangamncela yalibona ke kodwa ke mhlambe ingoba isixhosa leso siyambonga kakhulu umlaleli sengiyamuzwa ke umunye ke manje okhuluma isiZulu uthi awu ngiyincele noma ngilikhothe bese kunomehluko lapho ngiyincele noma ngiyikhothe ngoba kunomehluko. Okay, so ukuncela angithi mawuncela udonsa umoya uyincela into kodwa bukhotha usebenzisa ulimi. Okay, so kunabantu besifazana abafila ngathi number 1 if ngizokhuluma ngebele nje abafila ngathi ibele li sensitive kakhulu ibele, so if ulikhotha kuvele uma ulincela kuvele kube ebhlungu, so athi cha ngcono likhothe futhi nakhona uma ulikhothe uphephethe ukubona ukuthi ilento igundane lezi njani uma lifuna ungavuki ngesikhathi likulume likuze liphephethe lezi njalo nebele, you know, ulikhothe uliphephethe uliphephethe kancane yebo ngesikhathi uliphephethe yebo lo mazinyana kuvele kwenza ukuthi nje kubandeka mina kodwa kuvele kuvuke ingono vele ayithuke mase uphinde futhi wayikhotha ulethe ukushisa ngithi manje ulethe ukushisa ulethe ukubanda uyabona. So kukodwa lokho kuyayivusa imizwa. Okay, again ukukhotha ubhontshisi nokuncela ubhontshisi is two different things. Of course uyakwazi if une skill ukuthi ngeke ngakhuluma ngayo ukuthi skill sakhona if ukuthi ufuna ngempela ukuyikhotha noma ukumncela ubhontshisi wenze kanjani ngoba ne skill yes bakwazi futhi njengoba esho nje sekujabulile utata that is very good. Bese nihlophe next week ngomhla ka6 ku-April njengoba kuyi new season ngizobe ngivula i-podcast yami. Okay, Dr. Nomcebo Mthembu Network. Alright, lapho ke ngoba kunezinto engakwazi ukuzikhuluma okhosini ngizobe ngizikhuluma ba. Okay, but also kunezinto engakwazi ukuzibonisa nginama toys ami lapha ya nginenkomo eyinkomo nje nezinqa na yonke into ekubonisa yonke into inkomo amalebe yonke into engizobe ngifundisa ngayo ngikubonisa ukuthi uthinta la wenze njani nganomphambili wami futhi namazambane akhona so that umlaleli nombuki ozobe khona lapho ezokwazi ukuthi ayibone into le ngihlale ngikhuluma ngayo no confused ngizobe ngimbonisa ke practically ukuthi kwenzeka kanjani. Okay, yeah, khona wathi dokotela wathi ayi ngeke bayahluleka ukuthi bawakhothe kahle amazambane ebhlungu bababe bawaqinile. Yes, uyabona kusamne ukuthi nalapha isikole kusifana yeah ukuthi amazambane wakhotha kanjani ngoba again kuyakuloko ukukhotha nokumunca awumunci. Okay, inkinga bamunca bamunca yes manje vele udonsa umsipha khona but nalo izambane yabona uzolikhotha uliphephethe very nice. Khotha uliphephethe ulimumathe ulifake emlomeni kodwa ungalikhothi lizokushisa nje lapho ulikhothe uphephethe kancane imnandi kabi futhi lokho ngoba imizwa yakho sensitive kakhulu lezokubanda izambane liyashinka lezokushisa la dedela uyabona lenza konke lokho sokuhle if subona umuntu wakho enjoya ngaleyo ndlela. Okay, kuningi safuna ukuthi sikhulume la dokotela kodwa sazobheka neminye ke imbono yabo abalaleli. Ngiyazi ukuthi kuningi hlezi befuna ukuthi ke abalaleli bakubuze kuyena kudokotela senako ngomsakazo ke uKhosi FM 0716136667 uzokwazi ukuthi ke ukhulume naye ke udokotela. Yazi dokotela ngifuna ukuthi kulebe kade esikhuluma ngayo ukuthi ingabe yini officer ke engabe ke wawuyazi ke ngocansi ngaphambi kokuthi ke uzibandakanye kulo kodwa manje lokhu ke owangakwazi usuyakwazi manje usukufundile ukuthi abekho yini abantu okuhlangane nabo umuntu atshele mhlasimbe athi hey dokotela yazi mina ngangingazi ukuthi uyakwazi ukuthi wenze lokhu ukusebenzele ngangikuzwe nje ukukhuluma ngoba ngangazi ngikusebenzise before kodwa ngesimanga sokuthi awulokhu ukufundisa lapha nokhosini engakuzama ayiwenze baningi
Yabona lapho babona ama patients akuwawami. Angene bambene ehleka. Laba abangilalelayo nje nabajwayele or laba engisenge ngaba nabo either kwi retreat or ngabafundisa. Bangena futhi abasaba ukubambana nokuthintana ngoba sokunezinto asebezifundile. Okay? Even namhlanje kunobaba quite an old baba omdala nje onentshebo njenganawe befikile ngitshela ukuthi hey manje umama manje nginomama omncane manje lento yami ayisavuki. Uyabona ngeke ngisho ukuthi ubaba okweliphi ibandla kodwa siyakwazi ukugesa. Okay? Umama mncane manje senginenkinga. Athi lalela la. Hlala la phansi ngikufundisa. Ngathi ngingakani iminyaka yakhe wangitshela ngathi abomelelo umnyaka imizwa yakhe ihamba kanje ubokwenza ukuthi wenza ukuthi hayi engajabuli. Usho nje ngambona kuyena ojabulayo manje wajabula yena ngathi bokwenza lokho engikushilo ubuya after 2 weeks ungitshele wena ukuthi lento uyenze step by step. Uyakhumbula ukuthi ngitheni ngazi ngamdwebela ngadweba lesandleni yabo mufika la wenze kanje mufika la wenze kanje ungitshele in 2 weeks ubuye ukuthi umenzile ungitshela ukuthi kwenzeke njani, you know. So kumina hlophe konke lokho kumnani ngoba lalela ucansi is my job and ngiyazi abanye abantu unesibindi awusabi angisabi njengomuntu umsebenzi wami akuyonto engisabayo even as udokotela ngeke ukuthi ngiyasaba ukusihlinza umuntu umsebenzi wami ngiyakwenza lokho because it's automatic nako lokho ngikufundelile ku easy akuyonto engisabayo but kuyi reward enkulu futhi kumina if sengibona ushintsho luba kubantu nobudlelwane kubantu ngoba uyabona khona kade ethenje kumina kuzona zonke izinto ongazifundela isidokotela ongafundela ubudokotela weingane ubudokotela wamathambo wafuna nje ukufundela ukuba udokotela wemdavazo but uyabona ukuthi umdavazo thina sisizwe simnyama usibulele kanjani ngoba bona hlophe singakhuluma nje manje sithi kukhona i-teen pregnancy is nothing but umdavazo inkinga yomdavazo. Singakhuluma sithi khona i-gender based violence is nothing but inkinga yomdavazo. Singakhuluma sithi kunamakhaya anganobaba omama bazikhulisa zodwa izingane inkinga leyo inkinga yomdavazo. So umdavazo usibulele thina sabantu abamnyama kodwa kulethiwa hlonipha singakhulumi ngakho. So it's one of the reasons mina yangenza ukuthi angihambe ngifundele lento ngoba ngiyayibona ukuthi naluthi lolu khona okuyilona osulibulalayo ukuthi thina singabantu abamnyama. So ukhuluma kanjani nomuntu osukuthandana naye umbona ukuthi unamahloni uma ngasaneni ngikhuluma ngomdavazo eyiphi indlela ongenza ngayo mhlasimbe ikhona mhlasimbe indlela ama action engakona ukuthi kumele ukuthi ngikhulume straight kumele ukuthi ngimbonise ukuthi kahle ngifuna ukuthi senze kanje senze kanje if kuukuthi umuntu ngoba bakhona umuntu uyakhuluma naye umuntu athi ngifuna ukukhuluma nayo lento ngifuna enzana ngathi nidlala igame vumelanani ukuthi kube nesikhathi la okuyeseni nobabili ukuthi yabona ke mamazi isikhathi sami nawe lesi khongana khulutho sihlalele nje sinqunu siyajabulisana asifundane nje imizimba yethu okay nokuthi yini emnandi nami ngizokwenza ungitshela ukuthi umnandi mase nawe uyaphinda uyangenza kanti uyamfundisa wena lento angithi ngesikhathi umenza ngaleyo ndlela uzoza ukuthi hawu emnandi lento awuzameke nawe mama ungenza qinisa kancane uyabona wenza ngathi wena igame enidlalayo kanti at the same time uyamfundisa ukuthi kwenze kanjalo but also awu judge ngoba enye into eshaya kubudlelwane umuntu abona ngathi uyangijaja lo muntu uyangicompare khona umuntu angicompare naye avela avaleke kumuntu athi cha ngeke ngisakwenza lokho but if lento uyifaka njengento njalo ukuthi kuma couples zami every 3 months at least iba ne meeting ngani ngomdavazo nje wenu uthi sajabulile khona sifuna ukukufaka kumdavazo wethu khona sifuna ukukushintsha uyabona khulumani nje ngako so if lento becomes into eniyenzayo njalo sinikhulume nje ngomdavazo yini into esifuna usifundisane sinawe hey ngiresearche ngokuthi uzenzisa ngathi awuyazi nawe leyo nto uyabo ngiresearche ngokuthi suyaqala ke nawe sothi hayi asiyenze yenziwa kanje hayi ngizo Dr Mthembu nohlophe bekhuluma ukuthi nokuthi asike sizame lento uyabona kanti uyayazi wena lento siyamfundisa umuntu wakho then usezoza kuwena engafila ngathi wena umfundisa into wayenza nomunye umuntu but into eniyenze nobabili. Yes, ngoba yazi usakhuluma ngendaba ukuthi kuyajwajwana nayo yonke into. Kukhona umuntu ukuthi uyafisa ukuyenza into kodwa ngesibanga sokuthi akakazi ayizame. And uyasaba ukuyenza ngoba nawe awuvulelekile kuyena ukuthi ayizame lento ukuthi ayenze uthola ukuthi sekugcileke manje ngempela kuhlukwana kanti
cha sokujolwa kuhlukwana qala kujolwa uqale kujolo mase kuyahlukwana ngenxa ukuthi khona ojolile engayishilo into yashoda ngayo la Yeah. wagcina sejole sephumela ngaphandle sekuyahlukwana kanti if benikhulumile ngako bengeke kugcine lapho ukuthi nihlukane. yeah ngoba kuyakwazi ukuthi noma ucabanga ukujola ukuthi hey kodwa inkonzo yakho mama hey bese ngibamba hey yeah inkonzo okay ake sibheke la kuma voice note ku 071 613 667 ukuthi uthini owakho umbuzo umlaleli. Ay, okay. Yes, kanjalo. Okay, ngicabanga ukuthi kumele siqale ngalo. Yes. Lo shadile ne. Okay, Khona umuntu. Hawu. iPhone. Hayi network yethu ayivumi. Yazi nje ama voice note ngendlela mnandi ngayo inkinga nje hey network. Manje ziningi buka nje iningo ziyangena ziningi ukuthi network yethu. Yeah. Yazi lo obekhuluma ngabantu abashadile kuba ne joke kuthiwa umuntu wesilisa uyalithola ucansi until ashade. Okay? Kuthiwa umuntu wesilisa hayi uyalithola regularly umuntu until ashade or umuntu mase eshadile lapho engasalithola khona ke ucansi uzolithola once a month or shuya nge birthday or ufanele uzongikhiphe siyolala out kanti lana ngesikhathi kusajolwa bentshontshana noma kuumsebenzi ekhaya noma kuyini niyantshontshana so uqinisile ubaba mhlambe ngempela kufanele nje ngelinilanga esikhulume nabo mama abaganile ukuthi cha kwenziwa kanjani yini okufanele uyenze ngoba phela khumbula ukuthi abanye basebesebe ne stress ukuthi angikhulisa izingane kumele ngenze lo msebenzi nalo msebenzi okusho ukuthi usegcile kumsebenzi wokuba umama rather than akhumbula ukuthi nakuwena kunezinto akufanele azifezekise kodwa at the same time sibasobe futhi lento yokuba stereotype ukuthi if umuntu seniganene naye ngoba umshadile ngoba umlobolile kumele akunikeze ucansi noma yinini ufuna. Okay, so it's important ukuthi nako lokho sikubalance nokuthi ikhona mhlambe enye into engasiyenza ukuthi umama ezizwe ukuthi akasafuni mhlambe uyakupanisha yini mhlambe ukuvimba kwakhe ukuthi athi akafuni khona into azama ukuyicommunicate nawe engayikhulumi ngomlomo ekhuluma ngezenzo ngokuncisha mhlambe content eyenzekile manje uzama ukubamba inkomo yakhe uyakupanisha so ezinye izinto ilezo ukuthi kufanele as much as sizoyikhuluma ukuthi yebo mama dedela kodwa ingakhona yini inkinga engakwenza futhi ukuthi ungafuni ukudedela. Ngicabanga lo munye bekade encoma nje lo umsebenzi wakho ukuthi ngihle kakhulu uyawuthanda umsebenzi wakho. Siyabonga. Ngomsebenzi wakho nje umile umuzi wakhe. Yeah, siyabonga. Stella mama BN. Sanibona nophosini. Babonga kwacamane lona. Kade nginenkinga enhliziyo kusho ukuthi ngase ngiya kudokotela uMthembu. Wangisiza kakhulu. Sengiyawubona kakhulu umehluko khona konke nje. Bese ngena nenkinga kanani ukuthi ngake ngaba namaphayisi ngaba namaphayisi nakhona wanginikeza izinto zakhona nje hayi ngasenkonzweni impela kumama ubone jabule kakhulu kamama ukuthi amazi namaqhayiza nje kwenza imonakalo ngendlela yesimo kuyisona Monakalo.
nozwelo kwenze konke umehluko awugcinanga nje ukuphatha isimo sami kodwa wanika nethemba ngesikhathi esidinga ngaso kakhulu akwazi ukubonga ngokwanele ngakho konke okwenzile ngiyabonga kakhulu udokotela engathi uNkulunkulu angabusisa akwandisele ngiyabonga. Wow. Ngiyacabanga useyezwa ke lo mlaleli wayebuza ukuthi kuzona zonke izinto ngoba wakhetha uba udokotela Yes. Yes, kwangempela siyabonga uNkulunkulu ukubona konke. Thank you very much. Ngiyahleka ngoba lo ufona nje namhlanje bokunenye couple yase Eastern Cape ebefike la ngizobasho of course igama lapho kodwa ngiyabazi balalela. Dala befuna umntwana hlophe dala ages dala so sebegcine bathi yazini angasebeshade iminyaka mingakhi akwenzeki bafika kumina mhlambe beginning of this February bafika ngabenze ngikwenza kona babuya futhi babuya kabili sebeyabuya namhlanje bathi umama akayile esikhathini yabona ngithi pho nhlushwa yini pho uthi ubaba ayijwayele lento yakhe ukuthi avela ngayo esikhathini ngithembe kanti akho lutho kade sasiqale gadelo kwenza lama test hayi nento ezishoyo umama ngithi ngoba ukhulelwe nje athi hayi ngeke haya ngabe ngiyezwa kodwa namabele kamkhulu kodwa abuyayeka amabele ngathi nayi ngeke asike sabe lapho ngokutest ngahamba ngamtest ngempela ukhulelwe uyazi ukuthi baphume umama ukhalile ubaba uthi hayi ngikhalela ubala mina angisalindile angikholwa ke lala uzebahamba uthi akakholwa kanti okay ngile ke ngiyozanga ugcine ehambile uthi hayi angikholwa uthi angikholwa nje uthi mama nasi test uthi hayi engcona sami sonze scan senze ultrasound angifuni ukujabulela into engekho bese ngibonga uNkulunkulu ukona konke okay ngimlindile ukuthi uyobuya kumina esenza nescan okay. Dokotela sesifala nje ngifuna ukuthi ke ungiphe nje umyalezo ofisa ke ukungidlulisa kubalaleli bengosi nokuthi ke ubathembise ukuthi ukusukela ke ngenyanga ezayo uzobubaphathele ini ohlelweni. Yes yazi Hlophe iyaphela isizini yethu namhlanje njengoba sisho nezithandwa zethu kodwa thina sipheli siyaqhubeka. It's a new season but also it's a new love. Uthando lusha yes kune new love uthando lusha sizobe sinomshengu from ngesonto elizayo uDr Love Yeah, uDr Love udokotela bayi2 kodwa khona wangempela udokotela ngizomtshela khona wangempela udokotela kanti uDr Sling lalela wazi kubhlungu kanjani ubudokotela abantu bezibiza ngodokotela uthi ngihlebele nje kule minute ukuthi kubhlungu kanjani ngale ukuthi sifunde safunda yonke leminyaka uthi suyena udokotela kumele ulirentele leli igama koqala kunemali okhokha every month nje yomshwalense ukuthi wena udokotela kube nemali okhokha every year yokuthi vunywa ukuthi ubizwe njengodokotela kube nemali oyikhokhayo futhi ubonisa ama point every year ukuthi wena imfundo yakho uyayiqhubeka otherwise bayimuka igama lakho ungabe udokotela so kufanele njalo uyasubmita izinto uyabhala uhamba ama conference ubonisa ukuthi cha imfundo ikhona and ngisangaqhubeka ngibizwe njengodokotela kube kuhlungu ubona abantu bedlala ngaleli igama bona ukuthi ngisebenzela kanje but kami ngisebenzela kanje every year bayazi kubhlungu kanjani ukuthi ngize ngibizwe ngodokotela every year akupheli yebo nje bakuzophela uMarch nje kade sibhaleliwe incwadi ngoDisemba kuthiwa dokotela ama points akho abonisa ukuthi ufunde kangakanani mangaka if kuukuthi asiwathola ama point akho end of March siyalisusa igama ngokwazi ukupractice njengodokotela yebo nje odokotela bahamba ama conference babonisa basenda ama assignment noma usuqedile ufunda uzufa udokotela so libukhuni legama ngizomtshela nami Mshengu ngithi Mshengu owakho ongcono udiya kuba usmall letter ukuthi ngiyomehluko usmall letter DR mina good DR capital letter D ngiyabonga kakhulu kwisithando zami
Kakhulukazi futhi nezithando enhlala njalo ebusuku abalele naba ngiyababona basakhona la ku Facebook live ngiyanithanda kakhulu ngiyabonga ukuthi njalo nihlale ningilandela ngo Dr Mthembu uqhubekani njoba ngishilo njeni ukuthi from next month njoba ku April ngizoba ne podcast ku YouTube iYouTube yami ithi Dr Mthembu Network zonke lezi izinto and more ningakwazi ukuzibonisa la zizobe zikhona lapho hambani yakhona join niba ama subscribers soba nama one on one soba nama team engithi ngiyanivakashela endaweni ethize ngizohlala nani nje ningabantu bami Dr Mthembu so ziningi inhlelo engiziphethe kule season entsha esizoqala ngilesonto elizayo so kubusuku obuhlehle sithanda sami love you very much uhle ube driver kakhulu kamnandi sithande kakhulu kuba nawe hle kule season ngiyazi ukuthi lo yakhona uyotshaleka futhi uzokhula and I've no doubt ukuthi how great you are so siyakuthanda kakhulu hle thank you so much for driving the show nokuthi usidedele nje ukuthi sibe inoma yini lesifuna ukuthi ube yiyona. So that's the power of leadership Hlophe. Sometimes when you lead you just ume ngemuva kuze ubone ukuthi imvu zakho ziyangalapha ngoba wena ophambili uthule phambili imvu nandenye le but uhle is that kind of leader who's from the back but who watches and just guides you ukuthi ayibuyela ngapha so ngithanda kakhulu ukusebenza nawe hlengiwe Mbatha you are beautiful and ngikhumbula kakhulu yes phela ngifike ukhona vele kufudumele yes ngale kathukwa ngithatha ama voice cha uthuswa into abazishoyo inkomo ngizokhona manje babona bathi njengoba kunjalo phela bajwayele yes sofuna uyihlukanise wena uthi ayibo khona iVN engangamsendela yona wathi ngeke ngidlalele iVN ngeke ngizoxoxa khosini ngathi into zakhona lesi siyabonga kakhulu sithatha undize njengokhozi qhubeka undize sithanda sami yes Dr Mthembu lo Mr Law yes no small letter D love la small letter D is not for small D not for small D niba nobusuku obuhle sithanda zami ngiyanthanda kakhulu have a good night abafuthi ukuxhuba ke dokotela yes seke singakhohlwa ngibse Medilution kuyimanje ngoku Facebook wakhona nase Medilution kodwa ngise Medilution inamba zami 031 765 8475 ngoba elokugcina ngizophinda futhi round 2 031 765 8475 uWhatsApp 061 4622 Richards Bay 035 760 15 CGC no 9 Facebook Medilution iYouTube iDr Nomcebo Mthembu Network. Ngiyabonga kakhulu kodokotela Mthembu obekade sihlele naye ke kumsakazo ke uKhozi FM ezaselawini noma kanjani uzobuya ke ngesonto elizayo ngesikhathi ke esifanayo 11:05 so isikhathi sakho inikeza wena nomndeni wakho isithunzi esihlala njalo iplan ikhokhela ucash ungakapheli amahora angu-24 sikhava igrosa itransport ne-unveiling ngokunjalo futhi ungakhava khona uthi Dr Ukhuza abesilisa bayeke ukukhotha othi abayeke ukukhotha wena mungafuni mhlawumbe umuntu wesilisa nona by choice live by choice